Autonomous Council pen kaching thura sai mo ki claim ji aphan ki sompona long ipang thek thek the atum phalang no et Bokajana long Sukafa Divas Catalondun Sorsoria long Rakia Markinev long Isi Kenang Sot Kapachini Video Lumbajong Development Block Manjang Kangkedo Job Card Holder Atuman Aadhaar Card Chaponra Matijong Nifai Troxiang Bong Seeding Mate Ling Asai ke claim don Japan Lumbajong Development Block Video Ahin Pen Pachini Pondo Jongsi Job Card Pen Aadhaar Card Seeding Mate Ling Asai claim don de pulote MGNREGA Asai Jongda don long ledatpo Lapen NSAP Mate National Social Assistance Program along Amen ke dodatum anaphan setame Aadhaar along Seeding dun edja phansi video Lumbajong Development Block ahin pen pacheni ponthu Job Card pen Aadhaar seeding mate ling asai ke claim dan nanja dim lage Manja Development Block asai hemalong Kardom pinia daba birta long pen ilisami mirinahan sepi pinia birtang ton pen arjuponik tha Chinthong constituency along kapaching thorponji aphan pura Karbianglong Autonomous Council hin pen kedam tang phai kuni ni phai krehinier ni umrukhuti pen musaladang along an PWD asai campaign towar kaselam ponji aphan pura Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tudiram Ronghang la pen MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron atuma hin pen long e sompon lo Bonta lang iktha bang so long e Karbianglong Autonomous Council hin pen kaching thora sai mo kiding ponji aphan pura Sai kiding pondo an apong pang tek the ot lang no atum pen phang no te kang bom Lason sikidam tang mati jong ni phai hiniar ni le thot satame Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be atum pen danglok MEC atum arideng pen towar ka se marji aphan long eke sompon tang along e abangke pang tek the ot lang no atum phalang no te kang eti Lapuson along eke phalang no lake nona phong chot lapukani lo Kidam tang jatalong war Boston along sitami forest IB ki kimponji aphan long e sompon lo Bon sitami hula so hu sitami along e som depen puthorani pahinu pon lapsi angthek pawidet anpin Bonta kidam tang apor hud Meghalaya sor ahin pen Chinthong hawar along ason kaching thora saimo nang ki klema bangki Karbianglong Autonomous Council ahin pen phangnat ki phangno pialam amatsi abila Lasila haya puthak prapjin pen Karbianglong Autonomous Council atum sai deng ponasonte ni senji jongsi thangnat asai sitami claim dun hai he pulote Karbianglong Autonomous Council ja kong kawi ang theka bangki kaprek otlang no atum sitami chini si kewang jilanga ni sitami lapuson si nang claim thu bom Ulukunchi pen hemari rongphar Karbianglong line Kidam tang matijong ni phai hiniar ni Assam angkang pia long Saulung Sukafa mate Assam diwasa ni kapaman ponalong pache tondun si Bokajan along ta misen mi etpensi talon dun lo Bokajan taya hom chatra paritsa lapen Bokajan Madam Mafi Udjapan Committee atum chelangsi Sukafa LP School patho aklamalong ada por phai kepa porpen Schoolo Charlie osomar tumang bong arjan ki hika chepati padupon Bangso phi Saulung Sukafa amohor along kardom kadi Lun hai hui pen karcho pona sai tami padupon Asa mangkang pia long Sukafa Divas Catalon pona son si nilitum sitame talon dun si ada pen klim somar tuma phan ason kachepatia sai padupon si asap sabvet sitame nong AP pajer pon lopusi ambeswar chitia pen pachini dun পিতৃ ভোজ হিচাপে আমি নখোৱা হিচাপে আমি আমাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এটি ৰাজহুৱা ভোজ আমি অনুষ্ঠান কৰোঁ সেহেতু আজি এটি নখোৱা হিচাপেও ফুলৰ এখনত আমি কৰিব লাগে সেই অনুষ্ঠানটো আমি পালন কৰিলোঁ গোটেই সদৌতি মিলাই আমি যি অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ সেই অনুষ্ঠানটিৰ সফল বিফল আমি নাজানো ৰাইজে ক'ব কিন্তু তথাপিতো আমি ভাবিছোঁ আজি আৰম্ভণি আমি অহা আগন্তুক দিনলৈ আমি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিম বুলি আমি বাক্যবদ্ধ হৈছোঁ আৰু আমি কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ Bangso ketalon ko an ke meka hingnoloni laki rada tumsi chinipo Bondala puson akatalona bangke ke wangjilang arni anta paman pon bomji puta chetia hin pen than ponthu Sukafa দিৱস অল অসমতে আজি অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে আমিও আমি বোকাজান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অন্তৰ্গত বোকাজান
মহকুমাৰ ভিতৰত আমি বোকাজানত আমি আজি চুকাফা দিৱস অনুষ্ঠিতকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটি আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিলে আমাৰ প্ৰথমতে আমি আমাৰ এই সৰু সৰু কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমি এটি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাও আমি পাতিলোঁ তেওঁলোকক আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেকৈ বিভিন্ন এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰিবলৈ আমি দিছোঁ Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami longpon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nilimen ke Robert Dengti nili gitu dak long re terang rong West Karbi Anglong lo la nili kisu asam bangke thyroid tadu lo ke high pressure tadu ke diabetes tadu lo ke ro la kini lo la lama for lo cara parke la evam kisu by king ku kisu jo life and masa doi pen mi ide plus ini la liver pangta ni erokom ni li la cuci aku ke ini an kicu bang kong manon bang an sibatai thoman ta an cu tu dak amat ni li frank pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thelo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Important notice As per the direction of Block Development Officer of Lumbajong Development Block, beneficiaries of MGNREGA job cards are directed to link their Aadhaar seeding into MGNREGA database by 7th of December, failing which would be barred from further MGNREGA schemes. The said notice also implies with the members of National Social Assistance Program. Beneficiaries can avail Aadhaar card seeding with MGNREGA job cards at the office of Lumbajong Development Block, Manja. Diphu Police Station ke parlo Sorsoria long kidamtang matijong ni phai hiniar ni ani kangsam porphai ke thom apor alom raikom sakhia tum joy pen birta long si inut drugs abe haklem bang pha phan kineptam Labangso long DSP Nilutpal Saikia Diphu TOP OC Lapen PS staff atum chelang si Dhansaria Hawar Sorceria long kido inut drugs abe haklem bang pha phan kineptam long Birta ke long dona tengki inut Abdul Kalek wa bang phuari deng along pen gram ke thomra tokbor hini a heroin lapen tangka kereng suri phokebra pharo truck an long pon to sin birta long Bangso drugs abe ha ki claim bang phu Abdul Kalek aphan arona teng pen nep inang konsi hem kangsam beng pondo Lapen kineblong adrak lapen tangka sitami raikom saikha tum pensi jepari deng ponlo kusi birta diptunlong গোপন সূত্ৰ যোগে আমি গম পাইছিলোঁ এজন মানুহে ড্ৰাগছ আনা বুলি সেইমতে আমি এটা টিম ওলালোঁ আৰু ডিফুৰ ওচৰৰে চৰচৰি জেগাখিনিত আব্দুল খালেক নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা তেওঁ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 3টা প্লাষ্টিক টেমা সন্দেহযুক্ত হিৰোইন উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি জুকমাক কৰিলোঁ জুকমাক কৰি 3.2 ছাছপেক্টেড হিৰোইন বুলি আমি বস্তুখিনি জব্দ কৰিলোঁ আৰু বাকি আমি তদন্ত কৰি আছোঁ তাৰপিছত আমি খুটপুছ কৰিলোঁ মানুহজনক তেখেতে ক'লে তেওঁ ঘৰত আৰু কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী পোৱা যাব সেইমতে আমি টিম এটা তেওঁ ঘৰলৈকে গ'লোঁ ঘৰত আমি সাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ তেওঁৱে দেখাই দিলে বস্তুখিনি লিডিংটো ডিস্কভাৰী কৰিলে তেওঁ তাত আমি বহুতো প্লাষ্টিক কেছ যি আমাৰ ছাছপেক্টেড হিৰোইন কঢ়িয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ লগতে নগদ 50,650 টকা উদ্ধাৰ হৈছে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Dilai KSA head branch pen Chepatir Piponsi kedamtang phai kuni ni phai Crazier ni pen Dilai pathu aklamalong inter school football league ke pathu pangchengsi kedamtang matijong ni phai hiniar ni angdung kiti pathu pon Bangso angdung kiti ke pathu pon along pinso terana tum pen teran kep la pen arluso terana hin pen teran troxi atum chepate dun
Cipati bom bang bom si kedam tang mati jong ni phai hinia ni angdung kiti ke pathu ponalong Dilai High School apen cleared up English High School ang bongsi pathu chepho ponlo Dilai High School ateran ke thek sera job 20 goal pen cleared up English High School aphan parem ponlo hala puso arlo ateran atum lakhe St Thomas School apen Dilai Government ME School ang bongsi pathu ponlo bonda ke pathu jodde da phi hin ateran atum se tami goal te thapon un edet job tie breaker chip tour si Dilai Government ME School atum 3-1 goal pen che pahai ponlo Bangso hut ke hai nong e discipline team best defender best goalkeeper best scorer la pen frek jump individual anong e sitami aluhiari deng pen pajir pon Kedam tang mati jong ni phai hinia ni angdong kiti ke pathua long aluhi sarpo man pen kasa kongchun bang pangkaj keron phapangjang aluhi pen kasa football secretary foreign inti KSAMI pu thang sing timong pache thang chun bang David phangcho nihang donsuri hawar amai pu tu heswate rangatung chitongdung Dilai KSA head branch kongchun bang Brojen Hanse pen nangkapachini pon ke labang so ke pathu kibi ke mang pon ke school he janang bong kachipachini seroi ke pathu anat kangthur ponji aphan lapen pinan ke do pisok end up alamta awareness kachiti ponji aphan kiwang jilang aningka setami inter school kachipati dengbomji puta nang pachini dun ke pathu kachar lidet kali ke pathu same aka aken kam chiyor nei po athi pn pen sila kum same dak dilayan khiti pen chenglok school doane wean apa same dak dilai doane wean school same la dak dilai pathu klam longan ke wang pen asu in school ligalong nang edun pen chipati dun thek pot school doane wean ato manta mate nilum churu papik lo aso inter school long nang competition long part nang edun thek pot ang paris tame kachurang tung mang edu thulang nitum dilai hawar long social claim bank fuduan atum bhan nitum churu wek nangji athe nitum so pathu pachu na long politician atum long samin duma kirap thang nam ne pin ben alang tum nang rap der join ni tum thang nam jok plot kwan ge lang tum nang rap der join ni sila so tournament man tum pachun pon long lo Dilai pen bijoy rongpi karbing long lai Tangte pinya da baberta ke lapan si kang tom toyent lo